Polisi y'u Rwanda yanyomoje abari kuhwihwisa amakuru avuga ko Miss Muheto noneho ubu yatawe muri yombi. Yesa, reka twizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ikaze ngo bimeze bite rero? N'amakuru yagiye n'amakuru y'ibihuha yagiye hanze ku munsi w'ejo avuga yuko ngo noneho Miss Muheto yatawe muri yombi, ariko siko bimeze. Polisi y'u Rwanda yanyomoje aya makuru yitabwa muri yombi rya Miss Muheto Divine nyuma y'amasaha make hari ibihuha byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko aya makuru yakomeje gusakazwa ari ibihuha, ari ibinyoma. Guys, mwumve ko ari ibihuha, ntago Muheto yatawe muri yombi, uba ameze neza, ari mu kazi ke nk'ibisanzwe, ari muri the real life, mu buzima bwe bwa buri munsi nk'ibisanzwe, nta kibazo gihari. Miss Muheto nawe abinyujije ku majwi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yanyomoje ibyo gutabwa muri yombi, kuko hari n'amajwi ye yanyuze ku ishene ya YouTube ya Isimbi TV. Ubwo Sabe nawe yari amaze kumva aya makuru ko yaba yatawe muri yombi, ahita amuhamagara. Miss Muheto yamubwiye ko ibyo ari ibihuha, ari abantu batamwifuriza neza. Niba abantu baba bari guhimba inkuru runaka kugira ngo babone nk'ama-views kuri YouTube, ibinyoma. Ndagira ngo mberurere ko aya makuru ari ibinyoma, ni rumors, ni ibihuha. Miss Muheto ubundi nyine aherutse gutabwa muri yombi kubera gutwara yanyweye ibisindisha nta n'uruhushya rwo gutwara afite. Ku itariki ya 6 niba mubyibuka, Ugushyingo uyu mwaka, nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko arekurwa, ariko ahabwa igihano cy'igifungo cy'amezi 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka n'ihazabu y'amafaranga 190,000. Ayo niyo makuru yaragizweho guys. Miss Muheto ari mu buzima busanzwe, nta kibazo gihari, ntago yafunzwe. Ntihagire abantu bakomeza kubashuka bababeshye ko uyu mwana w'umukobwa noneho ngo yongeye gukora amabara, ariko siko bimeze. Uyu mwana w'umukobwa ararengana, naba atari kumwifuriza neza. Ngira ngo mwabyumvise ko n'umukuru wa polisi Boniface yamaze kubitangaza ko ari ibinyoma n'ibihuha. Guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri bench, tubashimiye ko mukurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubategurire inkuru ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro.